Sapapani Community Hall along BJP Song Adumpen vote ke hangamai ke padopon. South Region Tower Kokli along ASDC Bokajan District Community Election Monitoring Cell Sahem Kimi Kampu. Homeland Recreation Program Puthak Usuka Song Pen Perangkia Maikepa. Kardom Ada Birta Longpen Nili Birta Thanbang Sami Monica Milikpi Non Birta Tonpen Arjoitha. Sapapani Community Hall Asai Hemalong Jami Nipai Ner Keparni Ada Porpai Kresia Pormalongpen BJP Song Atum vote ke hangamai Kapadopono Birta Perangke Ananterangpen Birta Napali. Labangso Mailong Aluhi Sarpo Manpen Kachetong Dun EM Jagat Singh Ingti Manpeng Aluhi Manpen VDC Chairman Riso Singnar Abarim Board Chairperson Kadok Terangpi Abarim Women Commission Monica Hansipi Abarim VDC Chairman Atum Silarson Rongpi Utam Tiso Bokajan Block Mandal Chairman Lokheram Rongpi Pencheng Lok Kethigiding Atum Chetong Dun Pen Mailong RDP Dun BJP Asong Pen Kachetoy Dun MP candidate Horen Singh Bay Upon vote kereka Mailong Karbiong Termas Council EM Jagat Singh Ingti Lam Theke Jar Pon Lake Horen Singh Bay Highway Po Lasi Kemang Hudunji Alam Matseawe Central Long BJP Gov Chari Longlo Te Chinglo John Thopen Epong Hempreg Alam Aputhak MOS Lapen MOU Alam Don Chingki Chethan Pen Pachon Thek Poputa RD Doklong Pen Kachetong Dunarada Tumpan Than Pachini Pon Lapen Surupothar MSC constituency ang kangalong ta ason kaching thurasai claim pon bomlo lason si Japra Langso pensaria jan adaka towar claim dam pon bomlo Japra Langso long sikakuti cap atangka pen kepathu aklam selam pon bomlo pu pen chenglok penangan RD doklong alam te klar dak pen pachini none phong vote pahinone pin pen Horen Singh Bay pidong arjan along vote pidun pen pahaidun no nangpu kachetong dunara ta tumphan tuning lidun RD tilihini Upper Molong Puthot Salihajan right wing lapen left wing along the Horen Singh Bay aphan vote kereka mai along the Ongdung Arada tum Chetong Dun pen mai along RDP Dun Rinti. Puloni MSC constituency kaparlo Puloni along Jami Nipainer Keparni APHLC Asahem Kangpu Ponobirta Card News Asahem along Birta Napali. Kewangji Lok Sabha Kiligalong number 3 Autonomous District Parliamentary Constituency pen APHLC Asong pen Karjagdun Jai Kathar Parman vote ke hangamai along Padopon Bomlo Puluni constituency kaparlo angkang Puluni along APHLC Saihem Ingpupon Bangso Amai along Penangan Bangpu Bang Piatum Chetong Dun si Mai along RDP Dun South Region Tower Kokli Kachetok Adim along Jamini Pioneer Keparni ASDC Bokajan District Community Election Monitoring Cell Sahem Kimi Kangpu Ponabirta Perangkepen Birta Napali Labangso Sahem Kimi Kangpu Amai along Kachetong Dun Convener Kamal Bay KNCA Pen Merina BP ASDC Youth Pen Vidya Singh Tiso Lapen KSA Klembang Phubang Phiatum Chetong Dun Pen Mayar Di Pidun Labangso Sahem Kimi Ingpudet Pen Sayandeng Cepak Ponlo Bokajan LAC ang kang penta Holiram Terang aphan ong dung award pen kapahai ji aphan bidi sore Chethan Chimum Paduponthu Bokajan LAC ang kang arada tum tabular janalong vote ki pipet ji aphan kachuningri padu Normal so por aphan Birta Mointon Ponixna Ini siksa kelapa ni lah so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nanya cusir ham tamle ini su. Ini siksa kelapa ni lah so cupen cerap leka cerap cing sok tahun elo. Nang cucut bu. Cepakeng dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Matahari. Lo nalam tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma kona lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supia long ke cengsi sopin so la pesor lo tu kapamata tim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so lapen soar lo pat kapamata dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti.
Rare Beauty Unisex Parlor, near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig mo. Ganj. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason sa Lampon Tanglo. Lasinang itum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along Longpon Ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akinang sot hormu Longpon Ikji. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered, if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice. Introducing a system that can assure you. The voter verifiable paper audit trail or VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experience trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Nilingkan kray silo vote ke joktan. Nilikai ta mathada. Niliki piagot lakha pondoma. Kalite nilike berate machine along clamp pameloma. Nilikai ta mathada ke joka tengpen ke patinia varsai doma. Ningke hanga bang phophat ke joga vote lo dam lo puang thek doma. Ningke hanga party aphan. Kachiki klong isia kimia dici. Vote ke jok ang thek kot pen ke patini un adici VVPAT henlo. Nilining dorik ason anthir thipen kang sai un adici. Lake isi salajong pen karjab adici lo. Lapen EVM along Cerap lok ahor mulo. EVM la pen VVPAT pen nang liko son si vote jok po. Keng kamisi polling booth ar lokilut. Vote ke jok ahem ar lokilut dam pen presiding officer si ballot unit pe karpo. Keng kam hini vote jok milo. Ballot unit along akilir abatan along ning ke hanga bang puamen mate ang tek pen pachiton ra ber ignon.
King kam ke thom. Ake era tur klang loma. Ning ke hang abang pu amen adung. Ake era tur klang pu. King kampli. Kang chap alu klang loma. Vivipet along ke klang kang chap alu apai lang ignoi. Haladak nang li ning ke hang abang pu amen mate ang tek klang loma. Labang so kang chap alu achet second troxy an siklang chonji. La so apilo te amina chi thui pen che beng pet si siang deng along che thap dam thot pu. Vivipet ke isi aki mi che thang klong adi chilo. Nili inut det pia mekar la pen nili che chini. Ko mata phan si vote ke jok vek ma la pen. Nili thek long lo ko pima ning ke the klar dak chengbar kri. Ke jok vek avot ning ke hang abang phu aphan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo. Lasi vote ke jok a hemar lo pen bar be aprang e phong. Vivipet along patini te kang tha. Laki ke mesen alam lo. Jong si electoral voter list along nang li mem thap thelang puluti la pen nang li jong si arkoi niphai isi inkoira sir kep an nang li arta ning kan khena kep choklo puluti polling station abial o aphan nang li men che thap dun pen democratic araida te non ke nang ke leji lok sabha election inkoira sir kep aput vote chok dun ignon. Dihin mo pibot birta long wang twiglo. Sami Omputerang Piapan National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST Student Ministry of Tribal Affairs Government of India Hinpen Kangwai Pona Birta Jangmi ni Pioneer Kebarni Card News Sasa Hemalong Birta Napali. Difu rong tharvia mekar longsing terang pensang pibina to bipia tumasupi sami ampu terang piapa National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST Students Ministry of Tribal Affairs Government of India Hinpen Kangwai Pon sami ampu terang pi han lokar biang bom pengeching si arts akthege folklore anathu Charlie Pen bangso scholarship kilong lu chenglo Arang like West Bengal Santiniketan Kalbhavani Vishwa Bharati University along pen Bachelor of Fine Arts lapen Master of Fine Arts setame cepatang pamisinon PhD mate doctorate upon Folk Culture Nathu University of Hyderabad Telangana along si alang ni Charlie Bomb Pinpur me alang like National Eligibility Test asat lang along kidamtang suri ni rakren or kepanikan jakong achiklo ni phai thom keber isi army keklang along setame SD candidates ang bong pen topper kilong abang philo Alang like suri ni rakre phola pen ke crate chokaning kan hut setame Junior Research Fellowship setame kilong abang philo Homeland Forest Asai Campaign Recreation Park Kaselama Menpen Sika Lak Trok Sikepra Nerkep Sosya Tangka Kapang Lima Puthak Karbianglong Termas Council CM Aphan Batai Hini Pachini Data Pita Kapang Samria Puthak United Student Union of Karbianglong Asong Atumpen Non Hejong Perang Kiamai Kapadopona Birda Jami Ni Pai Nerkebarni Card News Asai Hemalong Birda Napali Homeland Forest Asai Campaign Homeland Recreation Park Kaselama Phan Kipanong Tangka Kichupang Lima Puthak Batai United Students Union of Karbianglong Matiti Hekpen Usuka Songpen Kachesong Apita Karbianglong Tunamas Council Hinpen Pang Sabrike Ladak Kichupang Limalong Karbianglong Tunamas Council Kichari Kithigiding Atunta Kachirab Dundu Pusi Usuka Song Hinpen Kahon Thepado Athe Homeland Recreation Park Atangka Kipang Lima Puthak Tarlip Nang Jipu Papongni Pinpur Alu Pipajer Ponlo Bonta Karbianglong Tunamas Council CEM Pen Bang Sopothak Thangnat RD PPC Pang Samri Lapen Ke Kedamtang Karbianglong Tunamas Council CEM Pen Surihini Trainer Kep Aningkan Ahut Forest Aside Kamalong Arundre Pen Boreng Anghoy Pek Ponlong Lilu Lapen Ketarlip Aside Dengji Pupang Dagdat Apita Pini Arnianta Forest Aside Kamalong Boreng Anghoy Kepek Pon Padobomlang Memunam Bilu Teo College Todonto Korisu Ki Todonto Koreko Nai আমি 10 মান টাকা কাটিবলৈ তেও আমাক হেতু কোৱা কিন্তু কাগজে কমি দিওক আমাক মুখেৰে কলে নহব নহয় কিয় দিব নোৱাৰে ইয়াত মানে এটা সম্পূৰ্ণ এটা সিক্ৰেটলি মেইনটেইন কৰি তেওঁলোকে কমিশন ৰাজনীতি আৰু এটা কথা কম হামলিং ৰিকেশন পাৰ্কৰ নামত এখন 2011 10 11 এটা হেৰি কৰি আকৌ লেটেষ্ট এটা কৰিছে হামলিং পাব্লিক ৰিগাৰ্ডেন এখন কমপ্লিট নহলে আকৌ পাব্লিক ৰিগাৰ্ডেন বুলি তেওঁলোকে এটা প্ৰজেক্ট বনাইছে আকৌ সেই পাৰ্কখনত এখন সাইনবোৰ্ড নাই 78 লাখ টকা উদ্যোগৰ এখন সাইনবোৰ্ড বনাব পৰা নাই হেতু কেনেকা ধৰণৰ কথা হামলিং মানুহে নেজানে তাতে এখন ৰিকেশন পাৰ্ক এখন আছে ইয়াতকৈ আৰু মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আটাইতকৈ দুখ লগা কথা কি আছিল আমি মান যেতিয়া আমাৰ ডিএফও স্যাৰ আছিল শৰ্মা স্যাৰ তেওঁক আমি সুধিছিলো যে এখন সাইনবোৰ্ড কিয় লগাব পৰা নাই আপুনি তেওঁ কৈছে যে সাইনবোৰ্ডখন কি নামত লগাম আমাকে কোৱেশ্চন কৰে
তেওঁ এখন চকীত বহিছে ইমান এজন অফিচাৰ হৈ তেওঁ নাজানে নেকি যে হামৰেং ৰিক্ৰেশ্যন পাৰ্কৰ নামত যে এখন পইচা খাই দিলে তেওঁ নাজানে নেকি সেইকাৰণে আমি ক'বলৈ বিচাৰো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ইমিডিয়েটলি তদন্ত কৰক যদি তদন্ত নকৰে নহলে আমি আগন্তুক দিনত ইয়াত ভয়াৱহ কাৰ্যসূচী ল'ম আমি বাৰে প্ৰেছ মিটত আমি কৈ আছো আমি কিছু প্ৰেছ লিষ্ট দি আছো কিন্তু সেইখিনিৰ পটত আমি শান্ত নাথাকি ভৱিষ্যতে আমি আৰু ইয়াৰ মানে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি বাধ্যতা হ'ম আৰু আমাৰ যোনখন বিজেপি চৰকাৰ যোনখন মোদী ডাঙৰীয়াই কয় মই চকীদাৰ তেওঁ চকীদাৰ মানে দুৰ্নীতি কৰা চকীদাৰে ৰাখিছে নেকি কাৰ্বি আংলঙত আৰু এটাই ক'ব বিচাৰো আমি যে কাৰ্বি আংলঙত প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী আমাৰ অসমৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীও ইয়াত কিছু মানে কমিশ্যন ৰাজনীতিত মানে আছে বুলি আমি ক'ব বিচাৰো Lasike bang journey usuka asong pen akang tu yang reng chesong pon nang kokpoputa usuka amai division teron lapen kongchun bang Jintu Hazarika tumpen pherangke amai long ningje Ada berita bangke lapon sing tomponiglo dome thangme kurwang thu